taslap gitmesin, kaldırma beni yalnızım. Küt küt barıp dilemin, yaşayamam min bilirsin. Yaşamasan yaşam kimge hacet. Emik yaşaylar hayvanlar, yaşaylar şunu sığacak. Yaşargayken yaşargan, özünü jarlamışam. Bizge mirganıp durmuşam, bugülü biderlenişam. Yaşargayken yaşargan, özünü jarlamışam. Bizge mirganıp durmuşam, bugülü biderlenişam. Bugülü biderlenişam. Benim haylarım. Haridi blayıdliler, bürkteydeni bürünür. Ebit oturmuş tabiatın kırar, şol ayrı varlığır. Elfrid, jırnın süzleri koyalı. Güzel süzler öptüm. Şu an uydu su atlamaz. Hatta aşağı bir jırdı bilep tuştu. Tuğan kim tuğan bir Allah bile. Elfrid, şaşımda olan. Güller yağırıp diyen, gül yakını bölgülesini kadirlim benim diyen. Tuğan günüm billeni tutulmuş yıllar yazar gülerken. Seni güzelim güzelken attırırken bir eke. Vakitli boy kaygı kırma, sağış var ağırama. Tuğan günüm yakını karanlığa yuvalama. Rahmetli boy koydu kürme, sağışlar uğralama. Ulan günün yakınısın, karanlığa yuvalama.
Dile boyalarında sevişkensin. Rayonga avtobus gitmedim hala. Bürük menden başka kite kurmasın indi ama. Ey Allah'ım, şul rayonga barıp kaytmasam, rayon bölünesine barıp kaytmasam, bütün jerim kışta başlay. Kan basımım küterele. Yarı yol bölünesini yaptılar hala. Bu yıl mektepinde cabalar deyindi, 10 balanı okutup durmayız deyip aytalardı. Rayonga bölünesi kajri başladı, Allah'a şükür. Ayına bir mertebe şunda barıp kaytam indi. Anın rahatlıkları. Bürük menden başka avtobus kite kurmasın ama. Başta tege terapevt degen jigitning eshik tibinde o'tiramiz. Men xotin-qiz vrachlarga kirganim yo'q. Men xotin-qizni vrachga shutlayman. Irat vrachlarga qana kiraman. Shul irat vrachlar jonajrim endi. Shunda shu terapevt jigitning eshik tibinde o'tiramiz. Bütün rayon evilari jira. Сөйләшәбез инде. Кайсы колхоз председателенең ничә сияркәсе, ничә хатыны, кайларда ничә бала суйса, бөтенесен сөйләшеп кайтабыз. Ул главаларны шәйнибез инде. Кайда үй салганнар, кайсы илдә бүләк иткәннәр, барысын да сөйләшеп кайтам, Аллага шөкер. Менә шунда сөйләшеп кайтканнан соң име җыеп кайтам да бер ай рәхәтләнеп бөтен авыл халкына сөйләп йөрим. Репертуар жиып қайтам шуннан артистлер сыман. Аның рәхәтліклері. Шуннан соң енді теге біраз жігіт қарсына керәсіге шундай шибәр енді Қазаннан оқып қына қайтқан жігіт. Шуның жағына кіріп басасың, шуннан ол қағазда жазып отыра, шунда башын көтермеші генә шишін әбейді. Менә ул шишін деген сүзнең рәхәтліклерін білсәгіз. Миңа бит инде 20 ел беркемнең шишін дип әйткәне юк. Ирем үлгәнгә шүлдә 20 ел узды. Шул шишін дигәч, менә бер нәрсәне калдырмыйча 5 шишіне бергытам. Шулай килеп басам теге җегет янына. Теге җегет теге кулакларына тыгып, мине тыңларга килә. Күзләрендә җылмаю, ярата шул кадәр мине. Менә монда китереп терәү була. Минем сулышларым кысыла. Йөрәгем дүп тибә башлый. Беренче тапкыр Гыйлметдинемнең кочагына кергән сыман. Шундый рәхәт. Аннан монда китереп куя менә. Тенімнен электр тоғы кита шундай рәхәт басып тұра. Аннан соң арқамнан тыңлай. Бүтін зиремні тыңлап бітіргәш, киініп шығып кетем. Шығып кеткенше башталы ол меңа көп етіп рецептлар яза. Мен ол рецептларын жиып бара, менің бір қашанданың ол рецептларынан дару алып ішкенім жоқ. Мәхәббәт хатлар орына жиып барам. Мәтрүшкәдән, балдан, Құдай айырмасын, нәрсеге мен аның ол, ағолы дарулары, сөйтілден қайтқан, қибат, аңа пенсияда жетіне бейтәді. Шоларын жиып, менә шуның қадар енді қадыр үстілді жиып барам, мәхәббәт хатлары. Шол бір айға жейті. Менә қан басымларым рәтләнә, бүтін тәннәрім матурлана, жүрегім матур тибе башлай, yüzім жылмайып тұра башлай, шул қадар әйбәт біраз. Оның хуш исләре, шоның күз қарашларымнан тіріліп қайтам, Аллаға шүкір. Әлі ұзған айда барғаш, теге күрші ауыл қатын енді Фатима, тілешәкі шоның, меннен дарттыра. Шол, әне теге бүлмәге дә кіріп шық, анда да жігіт кіші шлей дегеш, шол бүлмәге барып кірдім. Теге жігіт жазып отыра, мен шатыр-шатыр шишінем. Шоннан теге жігіт көтеріліп қарада, неге шишінесің әбей, мен көз бір ашып айттей. Uyatsız ol Fatima. Uyatsız. Көз бірашына кірткен. Менің көзім мына 10 шақырымдағы шебіннің 10 көзін көр, Аллаға шүкір. Көз бірашы. Киіндім де шығып кеттім, мәйтам пушатыр нәрсем жоқ сена дедім. Бұнда бір шешінген, шегешінген қарап шығарып жіберсі нәрсе болған емі жоқ. Біраш болып оқып қайтқан, Қазаннан әләкім болып. Бір әбейіне де қарай алмағаш. Нәрсеге біраш болып жүрей тұрғандыр? Ауылдан келген мен 30 шақырымнан шығып кеттім кейініп.
Gitmedim avtobus. Bürük gite kurmasın ineceğim. Şol terapevtine varıp kaytsam, tirilip kaytam Allah'a şükür. İşittiniz bana bizden avla terör oldu beyt. Tege şişne terörü bizge kildi. Nerse kim getirip çıkardı degen şol furajör garifin dalkaş. Bütün kolhoz firmasının furajını satıp içip samagon qarakı alıştırıp jüre ya. İrten dürtte turgan indi bu gadetteki şey otorbasına furaj tiyegen qopşıqlabıyımı presidentler hazır bir tuzakcıqlı yaş presidentler onlar elekki presidentler gine irten dürtte tüşürler. Hazır 9 dağına tüşürler neret verirge. Bu tiyegen qopşıqlarını qayta otunda üstünde jıqlabıyında gerek mi nekkenseler qarşında bir qopşıq furajı çıp qalat degen ha. Hazır şundan qayta da bu gibi furajın boşata da şol dunguz apsarına kirip satıp jıqlayın dunguz astına kirip anan iyice boşaq jere şol xatını yanına kirtmeyana. Maşar iskilasin dep şol dunguz yanında jıqlata. Sotar hazırlılar indi sotarga simirteler furaj şagasını simirabit. Şundan hazır imetege presidentli degen yaş presidentimiz elekmitalar bu bik degen maşinada jüriler presidentler. Hazır bular BMB degen bu bik tajribe bu. BMB degen bu bik bilen irtengi 9'larda neret birigat şeyindi. Hazır kilip jitseymi kensiler qarşında bir qopşıq basıp tura. Bu bulaydayımı kurkak balayındı. Kurkak orlayındı. Şundi kurkak orlayındı. Mınayım ağul halkı bilmesin diye. Ağul halkanın nerse orlarga ziyinğana kadar bilip turayın diyor ise. Şu qopşıqını kurada bıyımbısından sıkkasımı tege bu beginden kısa telefonun çıqara da sırazı rayonga mışı yısqa şoltırata. Meni şortlatırga kenseler qarşına bomba qoyganlardı. Ey Xudayım, bir vakit diyeme bütün avulunu qanqıratıp 4 pujarni maşinası şini otların jandırıp kelip kirdiler avulga. Bana avulun janıp bitsem bir pujarni kelmey. Presidentini qıtqarırga mışıyız 4 pujarni jibergen. Şundan imettege skuripumiş maşinaları şini keldiler bir şev. Bana bala tabam dip jatayım, ularga jat bir skuri kelmey avulga. Presidentini qıtqarıga bir şev kelgen. Şundan avul üstünde mışıyısının bir tali tecrübe başladı bir kelebimi. Biz kerimettege kıyaş çığa dip rasetkege minip baskan işettaşının yüreğine şirtisi bulup jığılıp şübüldüler. Şol kadar qota qıldırıyken olayım bir tali gelt ütübelerinden açıp jüri. Şundan soň imettege Kamaz degen maşinalarga tüyelip ey Xudayım qop-qora kiyimlerden Amun degen armiya kirip düştü. Olarning qo'rqinchiligi tege mimiskinasındagi mimislar maturarak. Bularning qo'rqinishi ekan. Men ularni tiriklash ko'rgan yo'q edi. Shundan butun avulni shilg'ab oldilar ama. Olay bulay tege qopshiqdagi bomba shortlab avul xalqi o'lib bitsa ko'marga kishi bo'lmas deb ama. Butun avul xalqini ziyoratga to'tirdilar. Men de eviniyimnin şarduğan işine kirip şırşısın kışaklap oturdum. Men eytem avulunu şartlatalar terör. Senin canına kelem dep bilgen jalsınlarım o kadar bütünüsün. Ne oldu degen amun degenler ama. Bulay kurap turgana qorqыныч ekan, özleri qorqaq. Qopşıq janına birsi de jaqan kelmey. Şundan imap kileler bir robot degen temir maşina. Kadir şunu sitten yine idare ettiler. Tege robot temir şolt barada şolt qopşıqqa açıp jiberse teginde furaj. Buna şol furajı beni bilen birge indeyme. Yaş presidentini BMB degen babegi bularıp kettiler. Böten көрінгені жоқ olmalayını. Kadir şol mışı yısqayımı çıqqan rasxutlarını qaplarga ama bütün kolxozning sıyırın tiyip ap kettiler amınap kelgen maşinalarga. Firma bitti. Şunun bilen birge kadir mektepte bitti. Bunun üstünde japtılar bitindi Allah'a şükür. Ettige garif, terörist. Sol döngüz aslında jıklagan. Amşıyız kelgenini bilmegende. Sana teröristimi. Ko'rasin bu sallanlar ko'rasin. Avtobus ketmadi mali. Biroq mendan boshqa keta ko'rmasin endi jami. Shu terapiya fiyanına barib qaytmasam bitcha bo'lsa tanimni. Bir baxting bo'lmasa bo'lmayor.
Oğlum bitiyle almadı. 40'a kadar bunda yaşadı. Otası indi. Otasına da özüm küçülüp kevge çıkmagan bulsam, ömür üylene sürerse tügülü ya. Özüm kuşaklamasam kuşaklı da bilmedi indi mahluk. Bigrek mahluk yine otası bulmuştu. 40 yaşka kadar avulda butalım жүргөч. Meytem var oğlum rayonga var. Birer irülgen xotunga meytem yurtqa kirsin deb rayonga jibergeni. Жоқ енді бір болмаса, анда да yurtқа кіре алмадық, сол бір бәлекегінен әсәлінікті жүрді, Волга деген машинада. Ол теген зор машинниклер қазір сетил машиналарында жүрілер екен. Әміне тек бәлекейін әсәлініклер алардан қолған Волга машиналарында. Міне сол Волгада жүрді енді. Бұлай, хәлемне біліп тұр Аллаға шүкір, ой сайын пенсия алған күнні қойта. Ақша жетмей, беріп жіберем енді, жетмеге сенді. Алып кете Аллаға шүкір, ой сайын хәлемне біліп тұра. Әлі ұзған атына да қайтқан пенсия алған күнні. Шол сөйлеп тұра, міне әнейді районнан шыққанда, район башында бір ешкіне шибер қызды қыл көтеріп тұра, олған қайталы абай деп әйтті дей. Отырттым енді қырайға дей. Шоннан ауылға кіргенде орман бар өйтенді біздің, әмі. Шол орманға жеткәш теге қыз енді бала қайым енді қорқа қылғандар енді, әмі. Абай деген, менің сен түлерге оқшам нейем жоқ енді, бір-бір нәрсе біле түлеймісің деген енді бала қайып. Нәрсе соңыл бір-бір нәрсе деп сұраған менің дивана бейтенді, отасы бейтенді. Соң мына абай деген енді теге бала енді алып қына мына тұрысығын біле қалғыт қиымы соламда деген енді. Нәрсеге сенің тұрысығын біле қалғыт қиым дедім деп, машинадан қудым да шырдым ұрмар ұртасында деп. Нық ашуым келді ол ұлыма, мәйтем ұлым дедім. Шында қалғыт қиыңына бұлса да алып қайтсаң не тұра. Күз күні суған тұтырып қойарға бұлса да жарар едім. Жоқ енді, жоқ, болашағы да жоқ. Автобус келді, ярар. Bütün rayон gaybetlерін ертеге сөйлерім, күтіп тұрғы жәбі. Bütün үсін сөйлейшекмін. Қайdır, rayonға кеттім, бөлініске терапевтқа. Şemsi Zakir. Jamsiz? Jamsiz. Ulkan leytenant Rishwatullin. Narsa bo'ldi? Mana? To'shuldi. Necha bo'ldi? Nechik deb gumba oshab, gumba oshab bo'ldi. Nega butun yuzi qora kelgan? Oshisi kelmadi. Sen oshatding endi? Oshatdim. Gumban qoldimi? Qoldi. Yana nega? Menga oshatding meni qo'y. Подрядчик aybat bo'lgan bo'lsa, o'sha bitirgan bo'laylik. Sizda yo'q. Что brigadirni aytiring, bigrak shunday. Hop, prorab aybat. Prorab bilan. Xonam bilan qavatdan imtihon kerak. Mart malay. Imtihon kerak ekanmi? Boya o'shimizlar bit. Yo'q, endi qarashing. Qo'ytamda xabar yotasin kishda. Nega ko'rib 50 gram. 50 gram. Точно. Давай. Haydi. Бұлайны? Тоқтар. Нәрсе бұл? Ерлеріне кеш бұл? Қатын яғына бәрісі келгендірін дейін. Шұпақ қыран кетеміз қоғыныға. Менің үш күшіге жетмей. Екемізге келейім. Үйде кірілем. Шұпақ қыран. Хайрлы киш, исермасыз. Добрый вечер. Алла метя, матуру трассы синді барығызда. Ая! Электричка дейлер. Жаным сүмеш ол электричканы, иптешлер. Кәсеңде 10 теңге артық ақшаң болса, лучше купейный вагонда ереге кере. Білесің, нешік рәхет. Кәсінің хатынларын көресің. Evet, şuttan aşıysın. Мен хамман куппида ерем. Бір заманны туттарлар бара. Мужигі ұттырған, хаттыны ұттырған, қасы ұттырған. Теге енкесі білен аттасы карт енді. Но қызы да карт, конечно. Аттасы еті. Но ашысы де глухой болып шықты. Ишітмейлер. Аттасы еті. Қаршық намаз оқырға вақыт жетті. Қымғанға су салалы де. Тегесі ишет апаттыр ме қызын еті.
Kazam, attanın işesi kili, tifalga susal eledi. Kızı tağına işip bitirmeyi, tırıp bastı da bularga etti. Dileseniz dilemeseniz de baribir kiyevge çıkamayın dedi. 50 istilerdi var dünyada, 50 istilerdi. Bu ne? Enki kışkine bağlar bilen iriler, hattın kızlar. Bir zaman elektrikine barabız, bir Gruzin yatkan, ol Gruzin kadar aşamagan. Hattın kızga da beylenmeyi, nindi de bir filosof Gruzin. Tege hattın da kışkine malayı beyleni. Yani di, mana bu bütün nerseni bizge kim biledi? Enkesiydi, kim bilsin indi oğlum? Haday da geledi. Büleklerini kim biledi? Nindi bülek? Bunu yana yılga bülek. Indi şunu da bilmişsin mi? Kış babay biledi. Balalarını kim biledi? Tege bala etti. Balalarını bilmeyi balalarını alıp geledi enkesiydi. Tege seydi kimdi? Ayız beklekti. Sulaytırıp bastıratı ki bala etti. Ne yalaysa biz yettiğini asırap yattığımız diye. Bala şakalar bile yirmegez. Allah'tan da kışı altında kızı gittiler. Bir zamanı tege kışkine balasırı enkesinden. Yani di, harbi bala battınası uğraşacağız söyleyeyim. Ben özüm Tattarşan aşar bileyim. Tege seydi, yani di, как я появился на свете. Так если это тоже сейчас ули, мне ди, с твоей папой мы пошли в магазин, есть специальный магазин, там есть специальный отдел, там продают специальный раствор, порошок, блин. Şunu satıp alasın da alıp kaytıp evveliysin dettini bu idi. İlk debilenge kaldırasın da Hıday tegele kışı kurmayında kiledi, canlandır hadi. Так если меня тоже так сделали, что ли, ты? Да, так если мы с твоей папой пошли в магазин, зашли в этот отдел, купили этот раствор, всю ночь лепили, и утром появился ты. Так как Грузин башен шығарды да, женщина, я не понял, а что, старый способ отменили, что ли? Вот видите, кішінің несте ойында. Bir zamanı neyse buldu, kupaylı vagonda тоже bir семья bara, enkesi шығып кетті de, малай атасынан шыпырттыңын асыры. 5 yaşındaki малай метем, 50 лестере біле. Атасына еті, пап ты мне скажи, как я появился на свет ты. Так если только не говори, как в прошлый раз, что капусты нашли, а что аист принес ты. Какая нахрен капусты и аист в январе, так если Ну, атасын күріп тұрам бет мен, тағы яңғалы башады тігі малайға. Яңғалы бүтен тірлеттіріп уже. Вот ты, когда твоя мама была козочкой, а я козликом, мы долго скакали, появился ты, Малай міскен қарап тұра бір несі еттелмеші. Енкесі кірді де енкесіне сыры. Мама, папа правильно говорит, что ли, Вот когда ты была козочкой, а он козликом, вы долго скакали и появился яды. Энкесете, нет, сынок, неправильно говорит ты. Вот когда я была ласточкой, а дядя Федя орлом, мы долго летали, и появился ты. А твой папа как был козлом, так и остался ты. Вот не ты, вот не сені білелер. Ай, халық қастыр, асты. Шулай. Ане, теге олсы, менен де ол теманы сөйлесім де келмей. Bir zamanı bir vıraş ışıradı, bir professorda. Bir baban bara. Ol babana ne isteyitmeyin de tanışkına pensiyon alda yaşa. Yok tabi nereden sırrı. Вы, доктор, скажите мне, вот ты, у меня проблемы появились ты. Так если батенька в твоем возрасте, конечно, проблемы будут ты. Баба говорит, yok bitti, benim de nereden проблемы bitti. Профессор, тем более ты nereden шоша возраста проблема ты. Нет, не понял ты, баба. Вот когда я выпью, я кончать не могу, Мен де елленішіп кеттім, қарап тұрам қазір. Так бабаң әйті, вы не поняли, Если я не выпью, и начать не могу, Вообще ты иптештер, я керек самолетта. Бек каты кимет болса самолет яқшы.
Bir kamаны bir pup bilen ıştık. Батюшка bilen. Малай kirip келip көрді, терісін асқан, кап-қарадан, мат тұрсын дей. Келіп отырдық, мында бетінде, пристегнули ремни, отстегнули ремни. Ұшып кеттік, көтерілдік. Реминлерін ышқындырдық, бұл шақырып алды, стюардессында. Детка, мы на какой высоте летим, дей. Так эти 3 километра над землей, батюшка, дей. Қарап тұрды да, принесите мне 200 грамм водки, дей. Так эти закуски не надо, дей. 200 граммны сулами шаштырай берді. 10 минуттан тағы шақыра. Подойди сюда, детка, на какой высоте летим, дей. Так эти 5 километров ты над землей. Принеси еще грамм 200 водки, дей. Ансында закуски сушып жіберді. Тағы бір езеп, тағы ешеттігіні, ештермеде бет заррасы. Тігісі келді де, детка, на какой высоте летим, дей. Тігісі де 10 километров над уровнем моря, батюшка, дей. Ойлап тұрды да, принеси стакан воды, дей. Тігісі де, зачем я еще могу водки, дей? Не надо, начальство рядом, дей. Алла метем кішілер бар. Не істекілесісің жоғады қызық ендерді. Поп дегеннен еске түшті. Бір заманы купида барабыз қазір. Ебейің білен бабаң бара, қартай біткенлер енді, 80-ні ұзғанлар. Қазір бұлар мене сөйлейлер, тегі бірсіне бірсі сөйлешелер енді. Тіңге, мен шыпырттыңына тыңнап яттам. Қаралды, ғымыр өтіп кетті де бабаң әтте, орысша сөйлейтігінерге. Так кейді бір-бірімізді яқшылап көрелмедік дей. Ту мұншада, ту малайлар рекламаған дей. Туанса, туманса, ту іште колхозда. Өлгенше бір көріп қалы енді дей. 100 грамм жіберді де, мені еқлағанды білгендер ақыры. Шешінділер де берділер. Но, мен қалай қарамын кіші ке, но анда қарарлықта түгел. Но, тігілер бірсін-бірсін юатталар малай, бірге ешегендер бітінді. Бейіктіңдерге әйтті комплимент бабаңа қарап тұрды дейді. Ну, ты старый тоже неплохо, дей. У тебя он как принц, ты. Правда, лежащий, но принц, ты. Метем, қартайып біткешенде ойларында шул екен. Бабаң да тігінерге комплимент әйтті бейіңе. И у тебя как алтарь Божий, дей. Как церкви, дей. Матур дейінді өзінше. Білмейм, матур әбір көрмедім мен анда. Қазір біраз жатқаш, ебейіңнің аппетиті ашылып кетті. Бабаң әйтті, слушай, старый, а твой принц не хочет прийти в церковь помолиться, дей? Так и садебит, нет, не пойдет ты. Там стоять надо, дей. Вот метем, Кашакал каса. Кашакал каса. Біліп тұрыңыз, қытықласа ол 60-та да қытықлы, 70-те де қытықлы, 90-да да қытықлы. Міне, біздің елде бүтін бәле, дурақларда юллар дейлер. Үшінші бәле бар. Бала yok, балалар yok. Міне, дәулет ақша бере 250 мың теңге. Табушы yok. Ясаушыларға берсе, моментарда. Шулай? Аны табушыға берелер. Ясаушыға береге кере. Міне білесің ме, әлік бітнешіге. Революция қадар. Унар малай біттінісінің 15. Өлген өліп қала кішкене шағында, қалғандары еші. Бір ауылда шондай хал болған. Ауылның самый бай кішісі келген тінне. Бір ярты кыстырып, самый хайыршы вәли янға. Тінне тәрі шақып шығарған түгі вәли қылтырап тұра екен, несте болды деп. Көрікме вәли. Ұттыр, бір ұрыс малай алып келдім. Шоны бір 50 грамм іші келді беттеді. Біраз ебіргәштен әйтті екен. Вәли, қаралы, мен сені дауыны күзеттіп келем. Сенің бет 10 малайың бар. Әлік бет малай үшін жер бергенлер. Бәттінісі гренадюрдай. Бірсі бір өлмәді.
Вәли, сенің бет арлық яқшы деп етеді. Мына біз қаттым білен, 15 жыл тұрабыз бала юқ. Ол малда шуртлар ақала деп етеді, біз үлгеш. Арлығын яқшы келелі ертеге, менің қаттым ғана мала ясап кетеді деп етеді. Вәли, еллен ішіп кетеді. Жоқ, түлейім. Әгер қыз туса, сүйір берем деп етеді. Малай туса, ат берем деген. Сын қайыршы кіші ерте білен кеткен. Барып кірген малай байыртына. Хаттын тігінде яттады харром түшеклерде, готовы, ұрлық күтіп. Бұл келіп кіргенде түшекнің шаттына тұтынып қарағанда, қая ястарға деп етеді. Нешік қая мұна шушында, кроватта? Йо, мұндайым шақ, башты салуға итпап кетемін деп етеді. Сәккігіз жоқ мұ? Сәккігіз деп етеді. Байыртымнан, енді сәккі болсын енді. Сәккігіз болмаса кеттім қайтамын деп етеді. Тұқта Вәли, зинхар, иденде болса да ясап кетінді деп етеді. Иденде ясап кеткен, 9 айдан шақыртып алғаннар, Вәлині байыртына қайтып барады уран бойлап, довольный, бір күнімда сыйыр, екінші күнімда ат жетектегенде. Ауыл халқы бет ол заррасы любопытный. Мұнардан сырылар екен. Нәрсе Вәли? Әлі байлар мал биремі деп етеді. Бирелер. Әлі күттігі білен алған бұл ремде. Сәкілері yok, аяқ бітіріп болма деп етеді. Ептешлер, Рәсейде сәкі yok. Шуңа bağlar түмі. Яра, шулғынайы. Кеттім. Мына шәрік календарында һәр бір елның бір хайван исеме белә аталып йөртелгәнен беләсез. Әйтик, 3-нче ел эт елы иде, узган ел дуңгыз елы, быел күсе елы бит, күсе елы, киләсе елга үгез елы, Алла бирса. Менә һәммәсенә җаен таптык. Эт елын без әдәбият сәнгать елы иттек. Дуңгыз елын хәйрия елы иттек. Күсе елын гаилә елы иттек. Киләсе елга үгез елын нәрсә әйтербез дип уйлыйсыз менә? Нәрсә җитми безгә? Акча елымы? Байлык елымы? Анысы безгә ләгәсе юк, гомумән. Менә монда сәхнә артында берсе кычкыра, ирләр елы итик ди. Ирләр елы өчен маймыл елы бар. Хатын кызлар елы өчен аждаһа елы бар. Ну без уйлабрак утырыйк, чөнки җитәкчеләргә ярдәм итәргә кирәк. Юкса әгәр дә халык уйлап тапмаса, алар үзләре карар белән уйлап табалар. Һәммәсенә дә матур гына килешеп тора. Ярар. Әдәбият сәнгать елын үтеп киттек. Менә быелгы ел миңа бик ошый. Гаилә елы. Хәтта шулай концертларга килүегез дә гаилә белән килдегез. Мин карап тордым. Чөнки ялган сөйләргә ярамый сәхнәдән. Хәтта менә шушы Габдулфәтнең сөенеп йөрүе дә кеше баласын күтәреп йөри. Гаилә җанды. Гомумән гаиләсез бер нәрсә юк. Безнең ни өчен тагын гаилә елы дигәннәр быел? Менә шушы кичәге сайлаулардан соң, Алла бирсә, аю малайы булашка менеп утыргач, әле бик күп җитәкчеләр өенә кайтып китәчәк гаиләләренә. Иштән куылганнар кул чаба. Кадерле туганнарым, гаилә елы дигәч миңа иң беренче булып инде ирләр күз алдына килә әлбәттә. Иң кадерле кеше, ир кеше бит инде аны шул кадәр кадерләп үстерәсез. Инде хөрмәтле хатын-кызлар, ирләрне безне бит әти-әниебез 18 яшькә кадәр генә үстерә. Калганын хатыннарыбыз үстерә инде. Шундый кадерле кеше без, ир кеше гомән әкрен үсә ул. Ир кеше булып аягына басканчы җүнле сыер 40 бозау үстерә. Аны беләсез инде. Гомән ирләр бик кадерле хәзер. Алар теләсә кайда урамда унап ятмыйлар. Җүнне ир хәзер диванда гына унап ята. Менә бу гаилә дигәннән без шулай өйрәнгәнбез инде. Ял иткәндә дә, сабан туйларга да, бәйрәмнәргә дә гаилә белән киләбез. Хәтта менә шушы концерттан да сезгә ияреп кайтып китәсе килә, сезнең гаиләләргә күрәсе килә. Менә монда бик матур утырасыз, өйдә ничегрәк яшисез икән беләсе килә бит име. Әле без шулай Габдулфәт белән берсендә Әлки районында җөргән идек, Базарлы Матакта. Анда мен авыл исемен хәзер әйтсәм дә нәрсә уйларсыз бит, Әнҗирә дигән авыл иде инде ул. Шуннан машина, анда инде суык, бер 30 градус салкын иде. Машинаны кабыз алмадылар. Һәм китәсе артистлар китә алмады. Залда әле кеше таралмаган, моны белдек инде без. Шуннан авыл советы председателе чыкты да,
Hürmetli avuldaşlarım dey, artistlar kite almay, qaysıгыз фатирларга алып кайтыр икән ди. Сез хәзер артистны фатирга урнаштырудан да авыррак әйбер юклыкны онытмагыз. Шуннан залдагы халык гүрләп кабынды, мишәрләрнең күзләренә ут кабынды. Безгә кайтсыннар, тегесе безгә, мынсы безгә, миңа да кеше табылды бит. Дым булай булмый инде ди. Булай аера алмыйбыз без аны. Әйдәгез ди. Шуннан авыл советы председателе алдагы рәттә утырган бер әбинең яулыгын мамык шәленнән бер мамыкны үзеп алды да, менә мин бу мамыкны уларны үзенчәрәк аңлатайын, мишәл телендәрәк, мин алай сөйләшә белмим, мишәл телендә генә сөйләшәм. Менә шушы мамыкны залга җибәрәм, кемгә килеп куна шуларга кайтырлар ди. Бер заман безгә кайтсын дигән кешеләр дип утыра башладылар. Гаиләне аңлап бетереп булмый. Монда дөресме, өйдә дөресме икән, кадерле туганнарым. Гомумән әйткәндә, без инде шулай дип уйлыйбыз ирләр. Ир кеше, үзенең гаиләсенә ашыккан кеше, иртә белән иртүк, иртәнге 4-тә уяна, юына, киенә, пәп итә һәм өенә кайтып китә. Шулай бит. Өен яраткан кеше. Ай менә шул рәттә мине аңлаган кешеләр утыра, валлаһи. Эшеннән куылган булды булар. Буларның ирләре вакытында кайтмый аңлашыла. Менә бу чакта әймен. Кадерле туганнарым, гаилә дигән татар хатыннарына мин бер генә уйламагыз, мин алай яманнарга теләмим. Чөнки татар хатыннарында да кадерле кеше юк. Алар кыш чыгарга бик җайлы, рәхәт. Чөнки көздән нык әзерләнәсез инде. 4 сутыйлы бакчада нәрсә бар, шунысын кышка әзерли башлыйсыз, тузлыйсыз, вареньеләрне кайнатып куясыз име? Ир кеше рәхәтләнеп диванда гына ятырлык була инде күпчем. Әйбәт кыш чыгар өчен, нишләптер менә яз җиткәч әзрәк урысча сөйләшәсе килә башлый шул инде. Әйе. Әллә шул сезнең витаминнардан әйеме? Гомумән әйткәндә, рус кызлары, марҗаларыбыз безнең ягымлырак та, хәтта татарларга караганда, мин инде гаилә белән гаиләне чагыштырам монда әйеме. Менә сез исегезгә төшерегез хәзер. Берәрегезнең иртә белән уянгач, янында кешегә хәерле иртә җан кисәгем тур инде дип уятканыгыз бармы менә? Һичбер ялгансыз әйтегез, мин уяттым дип. Бар. Нәсәр минем күңел булсын дип сөйләйсез инде. Кем алай уятсын инде татарлар? Менә марҗалар, доброе утро, миленький дип уяталар малай. Ой, шундый рәхәт. Әле миңа доброе утро, камиленький дип дәшәләр, исем Камил булгач. Рәхәт. Разве татар хатыны алай ягымлы итеп әйтә белә? Гомумән әйткәндә, татарчага тәрҗемә итеп тә булмый ул сүзне. Доброе утро, миленькийне татарчага тәрҗемә итсәң, турыйда уйнап чапма кичә 9 булып эшкәнсең. Кичә нигә барган идек, дачага? Илһам исемле. Әйе. Ну как? Нормально, подружка салып килгән. Нигә, Вали исемле. Миңа шалтыратасың калган. Брат, телефонда акча беткән, бүген дә кермәй калган. Тикет перезвони мне дигән нәрсә. Эй, беткән ансы, әлләнсә шунда. Ансыда 20 тапкырга җибәрә бар икән. Мин сен шалтыратма менә. Күңелең сизми. Сизгән булсам шалтыратмам. Yılanlar. Әлбит сезгә сырашып утырасы түгел. Ирегездә бит күкрәк сөте дә кипмәгән. Әлбит сезгә имеймәсе. Без каршы түгел, бабай. Юктыр ич, бабай. Бабай, шербетләр. Кара, кызыктырды да киттеме? Ой, бабайлар китте. Сөйлә. Ой, Аллам, miskin. Bu kişiye yardım gerek bit. Ой, Ruzi, jigitler, kelipsizler. Yardım edingizler, buluşuğuzlar şuna. Mene bit. Ay balık. Ой, цветок салина. Парня детскую молодую полюбил все. Hoppa. Yağış avtobus qatıram deb samolyotga o'tirganman. Voddura. Ko'zlashar ko'rashim. Voddura. Yağış ko'zlashar ko'rsa, qo'shaqda ishga borganda 2 soat avtobus ortidan negara beraymi. Ana qo'bishida mansida avtobus tugul musravoz bo'lib kelib chiqa.
Дура. Шулай ақша эшләп беридем. Гүзәл казында концерт берсәм, мин Уфада шулай булганы берим әле. Шулай күз начар нәрсә кычыта да кычтасың ул кара. Шулай, мәйтәм күз начар күрә. Врач миңа әйтте, күзлек ал, бардым күзлек алырга ул әйтә икән дип. Барсам, мин анда бер күзлекне карадым, бик матур шундый күзлек таптым. Ошады шундый миңа. Алыйм дисәм, моның телефон номеры язылган икән дип торсам, ул хакы икән. Карыйм, акча җитеп бетмәде. Барыбер алам мен әйтәм, барыбер алдым. Ну, пыяласына акча җитмәде, конечно. Ну, булай хәзер ничего әйбәт, Аллага шөкер күрсәтә башлады. Күзеңне кайтып бер карасаң, була әйтеп ничего әйбәт. Шунсы гына интектирә, җәй көне мата дигәндә күзгә шибен ширки киреп интектиреп бетерә. Моның киреп тегеннән чыга, башына әйләндерәләр. Тагын шул плюсы бар. Кышкы салкыннардан җылы өйгә килеп кергәч, тегенең пыяласы тирләмәй. Пыяласы тирләмәй. Рәхәт шулай. Кара нәрсә кышытты да кышыттысың ул кара. Җәй көне генә жуынган идем, уже кышыта. Странно. Жарый, мен әйтәм, үз тамагымны үзем туйдырам. Кайда гына эшләмәдем, үз тамагымны үзем туйдырам. Менә минем өйгә килеп керәсең, холодильникны ачып җибәрәсең, анда нәрсә генә юк минем холодильникта. Ашаудан әйтәм, ризыкларны ачып җибәрәсең моны дип холодильникта. Нәрсә генә юк анда. Анда нәрсә юк. Анда ит юк, май юк, сөт юк, күкәйдә юк, бер нәрсә юк. Шит не прет. Эш бармый ала. Шулай, үз тамагымны үзем туйдырам, әйтәмез, кайда гына эшләмәдем. Зоопаркта да эшләдем, бер маймылның нянькасы булып. Атасы инәсе үлгән, тигене йөрергә өйрәтүче юк, миңа тоттылар да җибәрделәр тагып. Тигене өйрәттем йөрергә, мо айттым да. Тиге йөрергә өйрәнде, соңыннан кычкырып, әни дип кычкырып бери башлады. Шулай. Яни шик тик торганчы монда әйтәм, берәр мужик бармы монда? Бармы юкмы? Бармы юкмы берәр мужик нормальный? Или кичәгәдән соң берсе калмадымы монда? Бармы юкмы? Үзем төшеп эзлим тагы. Так, беренче рәт, так, монда киттек. Мужик, монда анда карама, монда кара. Кел мондай. Кем сымый? Кел монда. Кел. О, бу хатының что ли? Бик эндәшмәде әле бу. Туйган ахырсы бу хатынга. Кел. Хатының что ли? Нет? Син татарча аңламайсың что ли? Кая киттең? Вот шундадыр. Исемең кем? Руслан. Акырма? Юк карасың. Нафига? Минең исемем нафига дип. Бу хатының да? Жена? Нет, нормально. Көндә бер хатын туйдыра бит, макарын да көндә туйдыра бит. Каралык кошыгы моны кышты да кышты. Булды. Оп. Бераз zaman хәзер нишлибез? Моны минең кошелек айма. Моны анда куябыз. Бу минең кошелек, без монда акча эшләргә тиешбез, колбасалар хотя бы миңа, яме? Понял? Бераз zaman нишлибез? Мотор иде биергә кирәк, чтоб моны акча салсыннар. Бии беләсеңме? Бля, ул бля. Давай, мин шагырда да бирге, давай, музыку, вальс, давай. Шагыр бирге. Давай. Нишейсің сен? Yok, сен мене бирге шагыр, мине. Да, кәлді. Оп. Тұтып қарасын да бала. Оп. Нәрсәді түрткен шекілді. Ирләнің бітсен. Биктәбіні сасы ескерген кебек. Давай, энергия шейтаны. Булай, болмай бұл. Ақша салышыр, давай, маши, қолатқа мені, давай. Дегенде қара бе. Давай. Құзуыра, бүйадыр мен. Бейдің білән. О, әйя. Дегенде ба. Давай, сабуда ба. Давай. Қолатқа, давай. Давай, мені қолатқа, бұлай. Ортқа кет, бұнда кел, ортқа. Назад! Давай, қолатла, тұт! Мені қолатлайымыз, давай! Сендеге қайда? Болмайшыдары? О, брат, сенің білі хотя бы тогда на память фотоға түшіп қалайық. Болмай, давай фотоға түшірі. Тұт, фотоға түшір. Нашыл тұрасың. Так, давай хотя бы на память фотоға түшірі. Нешік түшірбіз? Чтоб мотор болса, не эффектно болса, неповторимо. Нешік түшірбіз? Оқырмалы? Так, қазір нешебіз? Давай, көтер аласың ма мені? Задумался бұл көше. Давай хотя бір аяқны тұт. Елмай, түшір давай. Деген. Көрдің нешік елмай? Болды, жібәр. Болды, так, бір кадр болды. Так, нешік түшірбіз? Так, қаяғын айыралы. Оны өте басып тұр. Так, мен мұнда сыям. Так, вот так. Аяғын жұмаған ең, что ли?
Sarımsak isi kelgan kebek. Ko'tar, oyoqni ko'tar. Sol qo'lingni ustga ko'tar, yilmay, degan. Yilmay, degan. Bo'ldi, jibar, tushir. Oyoqni tushir, qayrilib qoldi. Bo'ldi, jibar. Bo'ldi, brat. Bo'ldi, rahmat. Sening bilan o'xshashlab bo'lmaydi. Davay, rahmat, yana. Kelar mana fotografiya chiqqan o'zi. O'zi chiqqan, bunda men bilan chiqqanman, sen chiqmagansan. Mana mening fotografiya, davay, yana esan-sog'. Fotoapparat verni. Qo'ya. Borib plyonкасы yo'g'aning. Ладно. Benim ismim Hojiya. Benim o'tirib G'oliyabanoni o'ynisi kela. Zo'r sahnada. Benim tishqi qiyofat o'tirib solgan. Muhammadda mana shu tilga baylanalar. Bermaylar G'oliyabani rolin. Tilingga tishlab сөйлесең deylar. Şunun arkasında konkursunda düşüp kaldım. Niye düşürmeydim ben o tille? Düşürsem üzülüp bitken bulur idi. Tilim izleyen. G'oliyabandan oynagandan da вообще til kerak tugul. Da his kerak. His. Minda his. Murre. Mana Halil terastübüne kilip G'oliyabanu diyas teradani aşıp his bilen Halil diysen zrителler yığıla. Mında самый главный Halil bilen G'oliyabanu arasında his dulqını образоваться итирге тиеш. Ну, agar da Halil tormoz bulmasa. Halil tormoz bulsa провал. Вообще, mana Halil terastübüne kelib, G'oliyabanu deyishga, G'oliyabanu teradani ochib, sikirga tegish. Halil налиту tutub ala. Vaqada tormoz bulmasa. Tormoz bulsa провал мойнына сындырасың. Вообще, мына спектакль G'oliyabanu деп аталса да, көп нәрсе мында Халилден зависит. Самый главный Halil tormoz bulmasqa tiyер. Мен G'oliyabanularni көп ойнадым енді, ауылда. Қазір зур сахнаға шығасым келе. Halil! Olmamılar. Мен bir көп Haliller лекте. Но көбісі tormoz. His yok. Өзі G'oliyabanu yanına келген. His yok. His bulurға tiyер. G'oliyabanuda da, Halilde de. Mine, G'oliyabanuda da his, Halilde de his. İki his birge, baba! Zrителler yığıla. Bir Halil'in başı bilekeydi. Notiga avulda garmonda oynay bile deb qo'ydilar endi. Bir zaman G'oliyabanu degan tovushqa teradani ochib jibersam, Halil yo'q. Sen qo'ya tormoz degan. Men bunda degan nishka tovushqa otqa qarasam, Halilim terastübünden de tebenek. Samanda nende his bo'lurga mumkin. Такая G'oliyabanu. Такой Halil. His bo'lmasa провал. Bir zaman shunday Halil bor edi. Здоровый такой. Yanagana armiyadan qaytgan бывший моряк, qo'llari kurrak, qadrli. Zavqilib anga для храбрости solib ta bergan. Bir zaman avulga bizning avulga уборкага keldi ol. Замантыгы күрек қадар қоллары білен,
Ғалия бұны деп тірідіге кетіріп біріне сұлады. Клуб тірідесі құйылып түрсті. Әті бәдірі үйден шығып қашты. Мені бір қолы біләңінен шыға суырып алды. Вайт мұнда қиысыды жәмәға. Вайт мұнда қиыс. Жалқы Халилні бір күні тапқыр ойнап қалды. Уборка бітті алды. Қит жоқ қадірге егітлерді, қит жоқ. Шашып үйрата білмейлер. Ана компьютер білән шашқаннар. Бірсінде мен Халилні құтқарып қалдым. Исмағилнің пистолеті атмай. Теге, сәхна артында тажикка кусек білән суырға тиіш кіші ұйықлап кеткен. Исмағилнің пистолеті атмай да атмай. Атмай да атмай. Халил білән Исмағил басқанда қатқан. Тұралар да тұралар. Тұралар да тұралар. Икі тұрмас. Исмағилнің пистолеті атмай екен еді. Нұхат соғышынар еді енді менім ішен. Яқ, тұралар да тұралар. Тұралар да тұралар. Икісін еке қат соқтым да ектім тігілерінен. Исмағилға қотырақ леккен. Вообще тұралмады. Бөлісте әтіп шықты. Но зато Халил исен қалды. Сюжет өзгерді. Ғалия Бану білән Халил қауышты, бірге болдылар, бәқітлі болдылар. Ну, халық аяқ үре басып қол шапты енді бізге. Соң 100 жылға бір тарихта бірінші тапқыр Ғалия Бану білән Халил қауышты. Міне шылай жамағат. Шығам әлі мен зұр сахнаға. Шығам! Sizde topsam, karane. Koyama. Yokşakta gitti mi sana? Bitimde, kaçırdım yok bitimde. Hayır, bana yok. Koyama. Ha? Bana yok. Bu direk. Yok. Balkona topsam. Kaç şu direk. Yok yine kardeşim. Ha. Bana akşam ekan. Bitti mi ortak gitti? Koy. Neydi? Bitti mi ortak? Bitti. Koralip moyunum şenşi başladı bilemde. Koy. Bitti mi ortak? Bitti. Anne! Oğlum! Sen teki giyimar oyunu da davalanmışsın mı oğlum? Buna bunda... Yok baba, yok. Oğlum! Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär. Var! Var! Var!
бит. Ана кала. Сулды күп асыйлар. Сул. Сен білесің мен мұны кімнен алдым? Кімнен алдың? Теги күп ашытырған Фирдеус апаныкын алдым. Мен білесің кімнен алдым? Мен шул күп ашытырған Фирдеус апаның именінен сібітіп отыратаған Петинан табыныкын алдым. Міне. Меңа әне айтты? Перденет абыйның ботинкасында гүмбәләр үсә диде. Yo'qdi, olar endi андай isga sig'ay olmasa ko'pdan o'lganlardi endi. Alарны үзеп алыйк әле, банкага салып тозлыйбыз. Ашыйсы килә. Сиңа гел асалга булсын. Нәрсәгә асыйсың да асыйсың суши хаман. Асыйсы килә. Бик яратам асарга. Нәрсәгә асыйсың? Миңа әни әйтте. Ирләр күп ашыйтырган апаларны яраталар. Әйе, нәрсәгә яраталар нәрсә? Аларның тотарлык җирләре булса. Синең тотарлык җирең юк. Бар. Юк. Күрсәт. Менә. Бигрәк зур икән. Бүтән асама ярыймы? Ярар. Кара. Нишлисең? Катырак төскәдем бугай. Менә булай да памперсым туган тагы баслады. Минем импортный памперс. Әйткәндә, музыка уйнай. Йоклап та китәм. Минеке советский, сосы чыгартылган. Мине беләсеңме нисисе килә? Минем әти сыман тәмәке татасым килә. Һәм аракы сәсе килә. Менә кисе әти аракы исте. Аннары мәшине куып чыгарды. Аннары безне әни белән куып чыгарды. Менә. Сезнең эшләр. Белмим, сул мәшине эзләргә дә инде. Син беләсеңме мин кемгә ошаган? Кемгә ошаган? Менә мин әтигә ошаган. Менә мин гаршыкта утырганда, курчаклар белән уйный, йоклап китәм. Әти дә шулай туалетта газета укып йоклап китә икән. Беләсеңме кемгә ошаган? Кемгә? Мин белмим кемгә ошаган. Кичә әти әнидән сорады, мине кемгә ошаган икәнен. Әни әтигә син аны барыбер белмисең диде. Мин белмим. Син беләсеңме мине каян алганнар? Каян алганнар? Мине сатып алганнар, шундый зур кыйбат кибеттән. Безнең әтинең акчасы булмаган, ул мине үзе ясаган. Менә. Ничек инде үзе ясаган? Аңсын белмим, әтидән сорансын. Мин дә әтигә әйтим әле. Миңа курчак ясап бирсен әле. Менә кичә йокларга ятканда, әти әнигә миңа кыз кирәк диде. Әти әнигә кыз ясый. Мин дә курчак сорыйм. Безгә дә сәпит ясап бирсен әле. Төнлә белән ятканда сорасын әле әниң әтидән. Безнең акчабыз юк, ясап бирсен безгә. Ярар, әйтәм, ярар. Синең нәрсәң бар? Нәрсә алып килдең? Минем төсем бар. Ялганнама юк, синең төсең. Ялганнама. Менә төс. Кичә бабай әбинең төшен сугып төшерде. Әби аны ярыкка кашырды. Мин күрмәгәндә үзенә алдым. Төш куям. Минем андый төсләрем күпсу. Менә кичә бабай минем сиятырган банкага төсләрен куеп калдырган. Мин аны киз белән алып киттем менә монда. Кашырып, менә хәл күрсәтәм. Менә бабайның төсләре. Менә шундый күп. Күп. Алар бит минем сиятырган банкада иделәр, зүләр. Беләсең минем син тагын нәрсә бар? Нәрсә? Әбинең күзе бар. Кичә бабай әби белән талашты, сугышты, һәм күзе төсеп калды. Мин күзен алып килдем. Менә күрсәтәм. Менә. Чыкмый. Зур. Менә. Зур. Җыламайын, нәрсәгә җылыйсың син? Минем әбинең шундый күзе юк. Синең әбиең юк ич, ялганнама? Бусасың.
Жыламайын, әйді жылдайбыз, әйді жылдайық әлі. Мен жырлай алмайым. Әйді, әмен жырлай білем, мені әти сырып қайтқаз білесің, мен жырлай. Мен де жырлай алам, әйді әтем. Әйді жырлай. Әйді, қазір. Әйді, үсіп алам да түскідай, а? Тізірек, үйрек. Бала соскилар туып, тиккіне ятақ еді. Әти әні көмәгенде, тәмәкі татсақ еді. Ауырлығым 10 кило, дұрыс папиросны салғаш, қалды бары 5 кило. Алтысы келі. Алта. Коляскалауда үтеліп, памперслар кидіп, менің памперсны болмай, бір атнада кепті. Yumşağına papyrus, eni giygezip koydu. Ezgene vakit tutuge, papyrus tuttu. Oldu gide. Kupaya kalsak papyrus bulup ağa baslar. Papyruslar giydirseler, kalaskalarda yürütüp, benim sülerini unuttum bana. Bizge deyip Putin abay pampiyatlar yasatkan, pampiyatlar ısıptın. Putin'sin koyan topkan. Pampiyat giyip besiktir, yerim identitörüp, eni bir de azaplanmay, pilotkalar hittirir. O bizi gile. Bir iki tışığa kalsa biz dünya gizeydik. Pampirlerin zülümsünü ihtişler üzeriydik. Zılamayın dede, zılama. Kalene pidinin tabimle pide sapa üstel astına umeli boslağana iş. Anda asara var mı? Asara, ba, gittik eyde. Gittik. Gidip de benim bittigi pampirsin tulu bağa basladı bizildi. Eyde tizgine kuterin bana bulu soğuş pampirsin kuterge. Bir, iki, üç, dört. Doldu mu? Eyde tizrek. Eyde kalmasın, gittik. Kalmadı, eyde bari. Келдім әлі келмәске бір шыққан күйі. Жиын қазан ғайбәтшілеріне сүлерге сөз болсын. Рахаттанып шайнасындар, кірпігім да сілкінмейін. Ебіштіріп қойған ем, қотты қазір. Жаным, жиын халық менен күлген бұла, ауыздарын жейіп. Өздеріңіне білсіңдер әлі. Керек біздің мәрфуға. Яшы 40-тан ұзған, 50-ге шыққан, ерге шықмаған. Қадырана керек көйлерім үйінде отыра, әулие апаты түсілі, яулық бейлеп, отамәжі құшақлап. Әлі бір күн керек көйлерім мәрфуға шул мәйсін құшақлап карточкаға түшкен. Ол карточканы түгі интернет деген неместекейге тоныштырулар сайтына берген. Керек көйлерім мәрфуғаның үйіне су бұйы шират. Еміне борда ирлер, борда мәші құшақлаған. Қадыраны ота мәшіге күнді туй, мәрфуғаға. Ураза. Үйрекелер, шол мәрфуға күнді қолып, шынан бәқітімді күнді шешерге езмасын. Әлі үйрекелерім, күнді шу демектен. Үйрекелерім, қадыр дүнгада яшым дейсен, әдәм бірәттілі. Күнләшіп яшәргә кирәк.
Кімнен? Ерінен деп отыра бірсі. Тапқан күндәшірлік кіші. Ереккелер, күндәші, значит, жарата деген бұлалар. Ол ерінің күндәшуінде яратуыны. Қажеті мағанис. Ереккелерім, дүнгеде ешін дейсен күндәшік ешерге керек. Кімнен? Кішілерден, көршілерден. Ереккелер, кішіде болса, сенде де болсын. Сенде болса, кішіде болмасын. На как же? Ереккелер, бақшаға бардым, дашыға. Ереккелер, барса, көрші Сәлименің помидорына қызыл түшкен. Мына ереккелер, өздері мітір-мітір уа, өздері қызарған. Біздікілер жаным, сабаққа қытырған. Джунгли. Ертегі екінші атынада бақшаға келгешінен Сәлименің көзі маңғайына мінді. Біздің помидорларыны көріп. Соң ереккелерім, әр түпті, әр сабақта қызарып, пішіп, тулашып, мімірдеп, футбол табақады помидорлар асылып тұрсын әлі. Сәлименің күнләшуінен газы сашылып, ұскоры білен барыншы қалып кеттілер. Ереккелерім, түн ұйқымды ұйқламасам ұйқламадым. Міне шушы құлларым білен. Мукейли. 30 кило отборный помидорны Қораңғыда соташып, соңға 3 килосын әрікмен білен қысытқанға да әлгенмін. Ереккелер, қамандашы кішіден қолышпын деп ешау. Кішілік әтісті болсам деп. Әлі ереккелер, біздің Люция. Кішімейді Люцияйын. А как же? Ереккелер, спальныға телевизор алып қойған. Әдәм қибіретті. Тұм айтақ, нәрісті қорамақшы болам екені спалида ол телевизордан. Шүгелеген жерінде де жүк қоп кете. Соң, телевизор қорап ятмаса, бұтән іші бітті бекенді спалида іштерлік. Енді ереккелерім, кухняда телевизор. Қонақпын бәсіндегі телевизорларыны шифонер шақлы. Стенаға жабыштырып қойған. Тағын спальнида әдем ғибіретті. Асы біздің өзіміздің де Аллаға шүкір, бүлме сайын ішер. Әлі міне ванны бөлмесінде телевизор қойдырдым. Люциядан қолышып тұрырға. Туалетте лапшыда компьютер. Тігі карта пасиян ұшынап тегі отырғышын біткенші. Мәйтен, ереккелерім, балконға да бір телевизор қойдырек деп, өзімді қәлел жофаны бұраулым, еркесеген. Бұраламын тұралы бұл арада. Күйі келмей тұра өлер десіне. Күйі. Ереккелерім, Жемилелер, қора деңгіз бұйына барып қайттылар. Тігі жыл яққа yol итерге. Мына шында ереккелерім, әлемді олы гүлі, оқлы көклі, мітір уақ таш жиып қайтқандар. Сувенир! Кетірттім. Ауылдан кетірттім. Ескетігермен ташының ярдысын. Ереккелерім, оқшасын түлегеш, мәгер үшін қойғаш күні сағаты білен камазға түйеп кетіріп тошладылар. А как же, 1,5 центнер? Тош беді ол, тігірмен тошы. Ереккелерім, ир болмаса шир бола екен. Енді мен айтам шул ішік түбіне келіп жеткен малны тошын айтам. Енді мен аны ир болсам, кет бұндан әстағафирулла. 4 мужик, менің Халел Жофа, көрші Мұстафа, Урыс Андрей, мәңгі ойныма Сергей, 4 сағат бойы ереккелер бірсінің ояғын тош басқан, бірсінің қолы қысылған, бірсінің билі, бірсінің бұсыры қозғалған. Міне, мат 9-шы қотқа мініп жетті, тош мінмәді. Шында ашуым келді де, түшіп баштатығыларының дүрсін 5 жаққа тұтып бұлғадым. Ondan toşlu мәңгіріп аттым тезгіне.
Ondan düşüp tegilerini uzattım. Skori bilen. Mine milisiyada buldum indi. Hazır baniz kabaram kalbilerge. Soň Irakay niçik barmysyň indi? Niçik barmysyň indi baniz kadın? O bit nigine diseňler tege. Gomurun buyu uzun wasragan ir. Elbet Irakay'a nerse degen bula. Kişke karşı Kur'an'da uğramga çıkma. Bizde holiganlar degen bula. Soň Irakay'larım holigan dip turup bulmayındı. Mine bit. Целый сумка продукции diye baramızın. Holigan dip. Soň Irakay'a holigan şırasa niş etersin indi. Bägittiň şul bulsa. Şu kulağında nerse var şunu tutup bulgap atay. Asişka. Ey Irakay'larım, içindeki şupa-şupusları, jivaşıklarına koyulup bitmese yarar idi. Baliska baram bit. Ey, tuhtana biriki bit. Birim sonka bit. Gitir sonkamı. Gitir sizberim istifat yolu. Kora yoluzlu tize elektrike. Irakay'ım, destegine kolgan bu sonkadan. Опять китайский подделки indi. Sen Mehdi. Sen ayırdın ayaktığı. İşin yok ya. Armiyada hizmet koydum bir dedi. İkinci vakit birden çıkıp bitkende kaya varasını aytıp yürüytürgen oluyor ama. Hazır var konuşalım şimdi. Suyuklem. Mena bir gene matır söz eytele. Ha? Bir gene matır söz eytele mena. Aa, maldırız. Maldırım. Sağ ol. Pensiya aldım hali. Tak, manısına endi men anan kvartirga tülermen. Tak, manısın malay kelip alып keter endi. Мәштүрәгә бирәсе бар бит әле минем. 30 мең, былтыр галош алганда сорап торган идем бит мен аны. Жара килә сайга бирмен әле, түзәр әле. Әле 6 ай гына үтте. Так, мен сана май алырым инде. Яз инде, яз. Автобус киттеме әле? 14-ле киттеме? Җыяп кайтам. Estağfirullah lama türüne indi Xudayım. Ni hallar ahiret? Neybat kinalı? Bir de görünmeysen. Görünmeyim şol sinde joğaldın Xudayım. Kaya jürüysen? İşler şol neydi indi? Jürüybiz eni şunda kırıngına.
Әлі міне пенсия алып шықтым өзімді почтадан. Ей, Алланың рахматлары түссін енді. Ей, ол хөкіметке 150 мың тәңке берділер, Аллаға шүкір. Ей, аның көпліклері бейт енді мәтүрін әйме. Аны біздің тілге де еленмеген, енді ол 150 мың тәңке деп деген. 22-ші жылларын өлген қайырны сәттейіні тұрғызып қазір айтсаң, 150 мың сом пенсия алабыз деп. Ей, яңадан жүрегі шортлап, яңадан өлері ейме. Шулай енді. 20 машина алырлық ақша бетір ол шырышын еміз, сылай гараж. Шулай енді. Ey, oyunda Allah'a şükür indi, Allah'a şükür bireler indi. 150 мың tenge beytimi. Mena vermediler el pensiyini. Nek bütün kişiye de bireler beyt. Kilmegen dediler, sinekine dediler. Sol sinekki kırılıp olur indi kımır boya. Kilip gitmegen. Verdiler Allah'a şükür. Ana ahire kup deysen de, hatırın qarı 150 tenge indi. Balalar da almay mena, kiyim salımga da jetmey. Üske kulmak kirak mena hazır. Tege bultur algan kalışın. Ol galuşun ne halsın halı? Ne halsın ol galuşun deyim. Tişildi deyim, tişildi. Tişilgendir de, okşasın koşan biresin. Ne de okşasın? 30 мың tenge minden olganın bu sentябr ayında. Estağı sinden aldın mı nemin ana? Ey, yattın koya senin metrüne hıdayım. Estağı. 30 мың tenge benim için belki akşa tügül ol. Kırasın ana, yatsız. Karala ahire, unutkanımdır indi alaysa. Ne? Karala, kilinge benim zarpılat birdiler kirpiş bilen. Birisi 30 mыңdan, ertege 30 kirpiş kırtırmınca mı? Neşek birisi 30 мыңнан болғаш, біргіне kirpiş biresin bula bitindi. Nu brev indi alaysa. Zülerlenüğün şikke jitken iken metrüne, özüne bulsun kirpiş. Mesin okşa verdim bit. Kirpiş getirip küterip kırrıya bir kirpiş 30 мың deyip. Kirpiş kirek tügülmenisin ha? Özüne bulsun deyip mesin okşa verdim bit. Olaysa malayının maşinası var ya biteyim mi? Jürmeyim benim malayının maşinası. Mene benim malaga zarpılatıga tegermez vergenler Jigulini kan. Mene şunu kırtıp biren birisi 200 мың tura. 30 tengesini alıp kalırsın 170 мыңı mene verirsin. Ey mafiyuz gaylanıp bitken hıdayı. Ey mafiyuz gaylangan karasın ana. Ne diyeyim ben 150 мың pensiya alayım da sana 170 мың tenge akşada vereyim. Galuş tabuşka kalsın imi. Ey ustarganın iken metrüne. Bu kadar mafiyuz bulsan bulursun iken. Mafiyuz tügül indi jitmegenden. Jitmegenden. Balalarga verseler jiteler ya. Yerlik bulmağa olmazka kiragi. Tuktarı. Biz kiraşınlar bu ayda moy yaşamayız. Bir tane moy almayayım da alaysa. İkili isemden çıkan indi. Benim prosent bilen koytaralar hazır akşanı. Onsun nerse indi? 6 ayga mine banıkka solgan bulsan prosentin bileler. Birer gruzinski çay içirtirmen kilirsin. Şul kadar. Ey temana koşup girdin 6 ay bulu. Yok koşmadım. Hallerini şıksın. Haller Allah'a şükür el. Alitege olu kızım bittege totar kevden ayrıldı. Bir de jünni malay bulup çıkmadı olmamadır malay. Neşlep? İşte tarttı, güleyt etti. Hazır bir uruska kevge çıktı. Ol kiyevimden ungandıklarım metrun. Evet mi? Mene üylerine kilip kıruga işik dibinden yapanamayt da yapanamayt deyip karşılay. Mayt dege şul eni degen söz bitindi ol. Joratıp etkenin, joratıp. Gül eni deyip güne oturayın da. Min eytem kızım ha. Min eytem boşluk şul urusuna çıkkan bulsan. Mene jonga, mene şunun yapanamayt degen sözü yüreklerime may bulup jatayındı. Mayt deyip durgaş jaratasın edi. Jarata kiya özümni ölüp jaratayın. Nuk jaratayken edi. Allah'a şükür kiyevden oğdağın. Yani benim de kilim bile haller bulup bitti. Ne işledi kilini? Bizim bir iki malay tapkanı ya. Hazır kız taptı indi malayının bir kungulu buldan aldan ozarangan bulgan. Mene hatın kız alıp kaçsan tege altın komplekt alam degen tege. Şuva ettiler barmakka okalar. 3 milyon jarımga şunu aldık malakayım. Kız taptı mı kilinin? Kız taptı şu. Malay ozaranga şolup bir. Nezretkeş olasın indi. Nu eli bit oluğuna bir hal hatın kız maqtanıga yarata bit. Mene eni işke minip kursatip çimal deyip işke gitti. Hatın kız gel kursatirge yaratayın ol gel. Gel kursatirge. Şundan malakayım işke minip kursatkanda koytışlı avtobusda 2 şpana qarap turganlar mene. Estağfirullah. Kurne bitindi mına bütün nerse. Kurinmegenni de jırtıp alalar sunkudan hazır. Hazır malakayım. Tege bitindi özü de sizgen şpanalar barın orta. Avtobusdan tüşüge
Теге мыннан салдырып алганда, сыпышкаларын, жүзүклөрүн биелейине салганда биз жашап турган жерге рас. Менә дөрес эшләгән. Анда ибат тора бит инде. Әйе. Хәзер испаналарда дурак түгел бит. Күргәннәрне кая тыкканын. Подъездга кирүгә жүгүрүп кирип, авызын каплап, тегене биелейине электиргәннәр да жүгүргәннәр. Эй, жуликлар. Эй, килен кирде акырып җырлап. Бүтүн инде подъездны тутырып җырлай. Кайткач малай кычкыратыңа үтерәм ди. Ey malakayım öyle yazdım. Anasın vannaga kirip beklendiğinde kilin. 3 milyon jarım bit. Bir zaman malay vannadan gözün akaytıp külüp çığa kilin. Ne? Ani münabit isani kendi biyelayım bulgap çığa bit. Yani nersesin olgan narsan? Tege obbi digen nersesin. Menani metrone faydalı bulmasa televizordan ko'rsatmaslar, iyi. No? Tege Trapikanka kinosin qaraganda gil shul motor qizlarni qarab o'tiram. Obbi oki degan shirib ketaman degan. Ey, mana yo'q. Kelinga aytdim, men aytam, nek akşa tuzdirib shunday qiymatli ibrlarni olasan. Mana foydasi tegan. Foydasi bo'lmasa televizordan ko'rsatmaslar, ey metrone. Onang tege ikki shpanasini tajalladim endi men. Ularni ishladi ekan miskinlar. Mana bu obbi oki bo'lgan endimi? Oki bo'lgan bu. Siylama endi. Hali o'zimda mana 70 yillikni o'zgarib yurdim. Senga 70 to'ldi mana. Открытка jibarganing bit, kelmading bit. Ey, jibarmaganingdir, qo'shib yurding bit, yarti yil bo'yi jibarsang borrayim, bo'lak tajallamasayim. Yo'q, jibardim. Yo'q. Liniyani 47 atrasındır bit. Shunda turmish endi. Ey, o'zingga kelmaganingdir. Shundan tege unuqlar qo'ytasi bo'lgach, bolalar parikmaxirga kirib, men aytam, meyvatlab, shashlarni ratlab, gudratlatib olayım hali men aytam. Shashingni ratlatmasang-da figuran hamon bek motor kelishtirasing. Figur bola qo'llangan yo'q endi bizning hozir. Rata qolmadi figurini. Bor ara bek motor. Shundan malaqayim parikmaxirga kirib o'tirdim, tege kreslolarga kirib o'tirdim. Oldim malaqayim buzovg'atli it kelib o'tirdi. Astag'firullah. Butun kishi ta'siri sholi ta'sir. Men aytam, nishlab menga qarab o'tiramu, tege parikmaxirdan so'rayman, o'zi ishlayman da. Ayy. Meni mitolabi qo'rqmadi. Nishlab o'tirasizmi aytam, menim ko'zga qarab o'tira. Oldi mina biz ishlaganda qo'shoqda quloqlar kesilib chiqa, shuni kutib o'tira oldi. Astag'firullah. Quloq oshidi meni. Quloq jaratadi. Ey astag'firullah. Oshtirindi o'lalaysa. Mana ko'zim mildiratib qarab o'tira. Oshtirindi. Chiqib ketdim, yozatmadim shashinda. Balalar ne haldasin? Ey, o'rtancha qizning bittiga anaga o'zib jetdi gulsa. Aning shibarliklari mana gel o'zim endi. O'zing aşağı. Ay, munshaga kirgach shundan ko'zlarim olmayman endi. Shu qadar shibar bo'lib o'sdi. Bir kun men aytam, bütün yerlerimde sızlab tura, birer tanış brashing olib borali gulsatdi. Shundan olib ketdi bu menimi. Olib kirdi bir shibar brash o'tira endi. Qarab. Ey, kelibda kirdik porlab gulsaga bilan ematdagi brash ko'zlarini tondirdi da gulsaga qarab, razdevaysa shishindi. Men aytam, ol qiz sirlami, men shirlim deb qorsina chiqib bosdim endi brashning. Qarab turdi da, olaysa og'zini ochdi, tilinga ko'rsatdi. Ey metrone aytam, men yashag'im bo'lsa, meni da shishindirib qararlar-yu. Qort kishi bir kimga kerak tugi, qaytib ketdik, shul kelish, qaysi tush shirlaganini da bilmadim. Shulay ha, tilgina chiqarib ko'rsatasiz qoldi. Ey, tilingga qaraylar da jibaralar. Unuqlar isan sodir bit. Ey, olar bilan da jarim chiqib bitdi, bir kun tigitib shiq qizning balakay malayi 3-da o'qiy. 2 yil olib qaytgan. Geografiyadan eli qo'yan degan endi fandan. Teg o'qituvchisi so'ragan endi Tataristondan endi foydali qozilmalar bor deb so'raydi. Barangi degan tegadan qiz. Aning barangidan boshqa narsa ko'rgani bormi? Avulga qaytgan eminsan. Avulga qaytamiz shul kishkini. Barangi shuplaganni qarab tura. Shuplatirsin hozir shahar bolasidan barangi. Avul degani avulga qaytgan yo'qdir bit. Hali jama shundan kelishim bit, mana pushtiga kirdim shundan. Mana bitali süt jibardilar 1 litr banka bilan. Ey, qoqlagan urdak. Sharga kirib bizdan olaysaymi? Sharbiz Allah bersa sharbiz aymi. Nechaksan avulda xalar? Ey, tuygan shit oshadim. Tuygan shibaranga oshadim. Ey, rahat avulda. Zira qo'shqan biz deyman, turna hozir kirib qaytib bo'lmaydi. Balan kvartira olsa bo'lg'ash kelarsiz. Anda da problema kelib chiqqan alay, bek qo'yg'irish avul xalqqa. Narsa bo'lgan? Ota qizlari qolmagan, ona qizlar ko'kay boshlagan. Ey, kuz kuni so'yib bitirganlar butun ota qizlarni. Ku boshlaydi deb.
Күрші қолыралы деп еме, күрші қолдырыр деп. Күршілер де қолдырмаған. Мына қазір 5 шақырым ерақлықтағы бір Микулайның ота қазы бар екен, ұрысының. Шуңа үртелерінде іші қолдына кіртіп шығару бір она қазды бір жарты тұрады. Аның енді жартысы да жәл түгіл мәтіруіне. Пик бір шылайында ол халқы, ол Микулайның ота қазынан туған бәпкелер тотар шаңламас бейтінді делер. Ona mende koyan olmasın. Енді оларыны ли деп шақыр алмайсың енді апайым. Орысша нешік шақыралар мекен ол қаз бәпкелсін мәтіруіне. İdit деп. Şulaydır edin şulaydır. Eyde koytik süt üstü bile şey işirtirim. Hemen bu başıma. Estağfirullah. İyi biteşken bu. İyi biteşken. İsemi merfuğa. Ey hallerbek yakşatı başır. Sen neşe yaşka cidden sonunda hazır? 85 yaş tula beni bitirmeseler. Qartayğanın şol, qartayğanın. Qoyan kilesin alı senin, qoyan qaytıp kilesin. Qataysan? Qoyan qaytıp kilesin deyim. Kışkırma işten bitmeyin, sen tüvül bitmeyin. Saylavlardan. Saylavğa bardın mı ne? Kimni sayladın sen? Kimni deyip, komünistlerini? Yara. Siz nişep durasız. Bine biz eli şey işerge qaytışıyı. Qaytmısın mısın bizden bilen? Yara, sizin bile jürmeymin. Gımır boyu yolgız buldun. Gımır boyu. Simim, şularına simev degende. İki haşeret. 70'ga yetmegenler bıkırteriler. Mafyoska aylanıp bittiler. Bana koylarım, söylevlerden kaçıp geleyim, söylevlerden. Kimlerle söyleysin ancak? Komünistlerini söyledim. Dünyaların üretleri bitti, bitti. Son bitimi elek ilge bir hocaya. Hazır tıkırık sayın prezident, tıkırık sayın general. Anlamazsan. Bizim şekilde karşı kururlarga nüşük yaşarga şoğun. Pençilerini birmiler. Soğuşta yerimni iki malayımni jugattım. Bugün bu bitka kırıp çıkarayım hala. Bütün ay bir var indi balakaylarım, nersegine juganda. Beyler kıyma jakında kelip bolmay. Şolay kibitçi bile bir-birimizge koraşıp tırdık. Min eytem kızım, bir 300 gram iris tuzi gülşarı deyip dünge 10 minlik berdim. Sizip tıram indi bir 15 gram kaldı da. Eytmedim indi. Tege 10 min akşağa 95 minde 250 tenkezdaşı kaytardı. 100 min deyip bilgen, birmedim, nişet bireyim kiri. Kibitçiler dalda bulmaydılar, bula. Kişe şulay 2 kevist alganıyım. 10 minge bir jüleri 94 minizdaşı berdi. Kıset ulak şah hazır, koya barığa deyip tıram ali. Buna jukkağı nazarladım. Allah'a şükür jite, başın işlese jite. Үйге қайтасы келмей балақайларым. Қаман шол бір келім менім. Қаман шол бір хашарет. Құммаса құм енді үрек, шаңғы таяқ енді. Ертеден тұтына ашарға кешке халашай. Сон мен айтам келін, неғана әреметі башыйсың, ой құмбағаш. Қымат бітмейлер мен айтам. Son mənəyimi ağızlarını jırıp jibereminim kilen. Bir 6-7 minut ağızı jiyılıp bit almay. Son bit hadir 4 yıl yarım tarakan kırganı yok kilimden korkab. Ürek. Ötken жылны bit ağılga kaytta sıyır olda korkab. Sarık kütüğün çıkar almılar kütüğe şıkkan bulgan. Kursete bu kelin başlarıma, kursete! Elimin eğimi 1 gram motorluğu çok bitti mi? Gülay tete! Kimler bilen güne jürüp karamadı indi? Son jarar bu jüler jürür, anın tığın muşiklerini etemin. Bitmegen mını indi jünne katın kızlar. Şu şörekke kararga. Balakalarım işitkensizdir eri, bıltır bit. Tıgıt, bizden tüben kamada davul buldu bir kışla. Mine şuşu davuldan son 3 kişi ulgan digeş,
Мен айтам, бірсі келін екен деп сүйініштен 2 самовар шай іштім. Жоқ, Исен, шортым болсын мұнаяңа. Шошы дауыл шыққан шақта Ғалимжан біле Волгаға отырып, Нарат орманына шашақ жиярға кеткен болғандар. Нендей шашақтар екенінде ол Нарат ормандарында? 2 шашақ кіна жиып үлгіргенler дауыл шыққан. Міне шошының қалды 3-4 Нарат Ғалимжанның Волгасына ауған. Волганы 1 метр асқа еңдірген. Ғалимжанны бет 3 күн күш қал біле жиып көмділер. Келін Исен? Әсірек кіні көкірегі ауыртып тұран үй деген бола. Нәрселер басқандыран ол көкіреген. Ғалимжанны бек зорлап көмділер. Зиратта 4 кішіе, 4 бажасы келген. Міне нығырақ, шудай тәуіл. Башың ішлетмесең. Келін Исен, Аллаға шықыр, езін алыштыр әлі ол. Көрсәті, енді балақайларын, көрсәті. Әлі ішіккенсіздер, бұлтыр бет біздің тігі спекулетлер автобусы бар бет, Төбен Кабыдан Мәскеуге тауар ташитырған. Менің келін де шоңа отырып жүрді бет. Тігі автобусына 40 қатын қыз болған. Шапаналар ұрман ішіне бұрып алып кіріп кеткенлер. Ап кіріп та кеткенлер, тігі 40 қатын қызны шығарып бастырғанлар. Бір шеренгіға бастырып қойғанлар да лаж естеп қышқырған тігі шапаналар. Бітіріс артқа оған қатын қыз. Келін бет өзі біле тігі қылай Шакиріні ертіп жүре көрші, ол да шында болған. Аннан соң бастырып, шушы 40 қатын қызны шешіндіріге Шакирға құшқанлар. Әнедей, ол Шакирінің анда көргенлері дей. Нелерігіне тартып шығармаған оланда. Полныйгіне көлікке айланып біткен бет Шакир. Міне 40-шы болып келім менің басып тұрған болған. Әне менде шешіндіріп шөтіннен бек жалындырмем жай шықсадай. Саңайма Шакир келіп кіна жеткен келін жанына. Келін тігі үстін шешіп та жіберген Шакир қорқып жығылған келіннен. Әтігі автобус шофері қошқан. Шапаналар бүтін алтынларын, нелерін тұтырып, машиналарына отырып қашалар. Соң бет бала қойларым тігі қылы Шакирінің көзі тұрайды шушында. Көзі тұрайды да, тілсіз қалды бет. Қазір Шакиріміз қоя барса да бұлайғына етіп көрсәтті. Балақайым өзігіне білейін дұланы. Кім аңласын аны? Келіннің бұтын ақшалары ұрында қалған, жүрел мірі ел, біле ол қай әшіріге. Қайтты келін байып. Бұтыр желек жеміш бек көп болды бет әлі бақшаларда. Соңымы жай бойы жошы бақшада жатты келін. Ертеден шып кете кешке қалды шында. Қорғалар қорқытырға. Жай бойыма бет бір қорға ашмады бақшасты бізде. Мәрфуға бір рахметлер жаусын келінің әдей. Бір күніне қуна қалған келін. Көршеттігі пужорник Николай кірген болған тұсырап. Қуна қалған Николай. Түнне пужар шыққан. Негізі не білен жұрт Николай білен жаным бітті. Келін Исен. Міне шылыңды ол сүйек жанмы бет ол, сүйек кіна бет ол. Міне шылыңды ол отта жанмы сода батмай, менің келінінді ол. Оның келін болып шуы да, валлахи кішітісі болмады. Малайым шестайда убыркыда шақта тігі, ошлық тиеп қойтқан тігі машинада шында қошып қайтқан бет. Қайтып та жеттеймі машинадан секіріп та түшті сызғырып бейде башлады. Көрсәттенді, көрсәтті. Көрәлі мен сізге қорап тұрам да, әлі сіз тігі менің келімнен күліп отырасыз ма? Мен бет тігі жай шыққанға ғына сөйлейм. Бұлай Аллаға шүкір, тату яшымыз келім білән. Әлі бет міне мәжет олым нешәл зарплат алмай, мен пенсия алмайым тұтабыз ма?
Сіздегі әлі кімдер болып, менің келімден күліп отырған болмағыз. Бек жаратам мен аны, қойсеймін келім. Futbolga bakdım hele. Bakın. Biz aysa bütün kışı şaşkan kazı futbol, hockey deyip minde baktım. Alaysa bir Tbilisi'den gına kakağın bakıyı futboluna. Hemen живой futbol kakaf kayttım. Bir akşı bilen futbolistlerinde da Arshavin, Beckham, Zhirkov, Lomonosov, Bilan, Kovalak. Sana tıkıp bulmuyorlar bütünüzünde. Oğlum neyden? Bağıyım hele dedim de bağıdım. İga koydum da hatun koydum meytem. Hatun! Futbolga bağım, kolaga. Meytem ne sekiyip bağıyım. Hatun benim akıllı. Hatun bulay dedi. İlk futbolga bağıkaş. Futbolka kiyip bağalaktı indi dedi. Bağdım da aldım futbolkını. Uyatlam bazarından onu. %% anlayayım, mужик nasıl da bilmem. %% точно benim anlasam. Kuşay da bakın. Kuşayda nereye? Sen bitti futbolga bagaj kığı çalkılar bakıgat işte. Minneyde. Bilmezden mi kığı çalkılarını. Kubitalar. Mesela bizim avulda en popüleri var onun. Вообще şunu bütün kuşay vadilana. Kuşay! Yok da geç! Eyvat kıy şalkı. İki anda iga koytasına. Hatam aşağı bir. Eyvat kıy şalkıtı. Giyindim de gittim ben balay. Kazanga. Stadyon yanına girgeniyim. Andagı kalık. Ne kadar şuşundagı şekilde. Kolhoz bir yılga bir kitapkı zarplata bir anda da anı kadar kalık jıyılmay. Mıж malay. Bütünüsü ne kadar büktüslü. Bu şalkısı olganda bütünüsü şu Vietnam bazarından algınlar diyindim eytem. Bağdım hazır kastıra kildim. Sılıyım inne kastıda oturuş yapayım. Sizge koya Moskvaga mı Kazanga mı deyim. Eytem mine poyuzga tuğun mine futbolga bilirdi. Dolayısıyla Gustevuyga mı özümüznikiraga mı deyim. Ник мен айтам, мен ауылдан келген кіші. Гостевойға да күнде мен айтам. Алдым билетті Гостевойға кіріп кіна жетуім болды. Бір тіхінді түшірділер. Екінші түслі футболка киген жігітлер. Аланлықы Мәскеу базарынан алынған екен футболкалары. Вьетнам базарынан алғанданы күтмейлеген да. Шығып кеттім да өзіміздікілерге ауылға тұғы келді. 3 тапқыр бағып алдым. Üç dakika deyip, bağam biletini alam, kırem diyen şeye kiymiştim, taze özmeği opayın jıgıta data biletini, jıgıta data. Dağın bağam alam, dağın jıgıtı bata. Üçüncüsünde bağdım da ikinci kişikten kış bölümüne kırıp gittim. Kastıda da iteler. Случайно siz перекопщик тuguldur bitti. Yarın neydi? Nindi perikopşik. Skutnik men, avulda, kıta. Perikopşik tugulmaydı. Tıkı düşükten kırıp gittim, kazık bu mujik beğenip atamıyor. Onun kadar mıyıklı. Aydalı mujik de, şegiz metalı iskatel praha dedi. Metal iskat budun de. Minneydi. Kayda indi minden metal. Ana, kaptıkiden sonra oldu gat. Ulçın metalı iskatel bütün kalkızının metalını jıyıp alıp satı bitirdi. Kakak sokkıga. Metal çok minden metal. Ya kırıp gittim. Tıkı apayın kiskine yine şeyinden çıktı aldı. Malades buldu, akıllı buldu. Kırıp oturdum, futbol başlangan malay. Tıkında tız biz jıgırışlarlar. Bütün futbolistler yanında oturuşu kuzluklu mujik beylene başladı. Mujik de, şimdi barışık üstöledi. Minneydi. Nindi balir, bani balir minayta. Umbishi avutkanım yok, balnişni alganım yok. Дай futbol посмотреть спокойно. Jaga oturam bütün güçleşe takımsı gibi minden. Şimdi kaysı komandı yakladık. Biznikiler yaklamadı, tıkılar yaklamadı. Meyten bir her vakit kızıllar yaklı. Meyten bizi tarih arasında iyi ettiler. Aklar kilip kızıllara karşı soğuşkan vakitte bari bir kızıllar jingip çıkar. Şu an kadar gümür boyu kızıllar yaklı bulan bindi. Yaşar kızıl futbol kaldı benden. Evet. Утрабыз қазір малай трияклар бекер кышкыра башладылар. Мы приехали, чтобы победить, дилер. Тұрып бастым да тауыш кіші бетмейді. Мәйтам етті невозможно! Мәйтам бізге Гитлер білән Наполеонға келіп қалғады. Мәйтам кейге қайтып кеттілер ғана жеңе алмайынша. Яға утрабыз қазір гол күттілер малай. Тұрып бастым да айтам гол!
Bir yola 2000 көз миңа бөгіліп қарады. Бізге кеткендер екен. Тегі мужик айта, сендей, абзидей, мұнда жаулаша, күжлаша башасыла ғына гол деп кішкірді. Ягар мен айтам. Отырам қа күжлаша башадылар бейт. Тегі басында тағын гол! Тағын 2000 көз. Гол кетпегенler Шермиев келген екен. Яраха отырабызса қарап малай, отырабыз тігілі жүгірішелер. Қазір кішкіра түгінде түтін шығаға башадылар. Кішкіра башында түтін шығалар. Мен айтам, колхоздары шекілді бәгәңгіп шығалар. Ашап келемәлік шавашанем, ұшқав қатының милиционерға бейін жиікті қатып ұғынға отыртты. Не мужик, не ғыпайсы, сиди спокойно дей. Ярар отырам қазір малай қарап, вағатарына айтам. Тағы вағатай бігер дивана қысым. Әгілі-бігілі тігіндемін да шауап тегеге. Шонда енді лапас қапқасын, әліп көйса қапқасын айыбын. Amba izah bilmem. Onda tup-tukul tuzanda kalmıyor bittiğinden divana onu bilmem. Şundan sonra tıkında korkup tıkam iki muşik çıkırışıp çıkırlar. Futbolistler koya şapsalar, onlar şunda şapalar. Kışkine flak tutkanlar kullarına. Flak bilen. Üzleri meydanda kırmıyorlar. Meydan kimler bu? Alar de bakavoy studiyalar de. Alar şunu işliler. Şunun işine şunun kara zapatıyor. Meydan kupme. Şunun kara de. Menang kata zakpa tuttular saya meytamin ısısısık. Bayağı kutakıp çıkıp kınvayım meytam. Ya unilar tıgılar. Şuna sıkışkıra başlarlar bekmalay. Studio namıyla. Benim de münşakirası kila studiya bilen. Çıp gittim. Tağın tıgı militsiyoniga barıp tıgılarım. Utırttı da ayta bu mena. Слушай, мужик, тағын бір тапқы рипаться будешь, я тебя посажу дей. Мен айта. Сен ғана тұғын айтам мені. Район судьясы да отырталмады, жиді қапшық фуаж ұлаған үшін. Айтам, штрафқына шәпеділер. Әмінда штрафны картышқы білен берер екен. Қызыл картышқы мекан сағы мекан қаттырайым қая. Бірсіні алсан прогулкуя, икеншісін алсан үштен қуа екен. Андылар бұғалады үштен құдылар білі екісін. Қазір бүйт маға қышқыра башадылар. Штрафной дейлер. Мен сыразы тұғында 40 юлу шоғырын дейіне қарадым. Айтам, бәғазы соңға қалмаған мекен. Бізде өйт соңға қалған кішіға шойды қышқыралар, штрафной дейлер. Әмді штрафнойны тибелер екен. Бізде өйт көтәріп қоялар. Мұнда тибелер. Уйнилар қазір малай. Айбат уйнилар, жүгірішелер қазір. Гол ғына yok малай. Жара, күтәбіз. Шалт біріне голына күттілік. Андағы қаларының күжлешкенін көпсекіз. Анда кішкіғалар малай. Бір ойта, вална келе, вална дейм. Айтам бір шылмағыз. Айтам мен мафлотта қызмет еттім, вална келе да кете олмай айтам. Аллан сыңына білдім, кішілер көтәбіп ясы екен валнаны. Жара, ойын бітті шының біләгі малай. Бітінісі шат, бітінісі рәхет. Қайтып кеттім мен шайтып ауылға. Мына сізді шошыр айтып, мына үйде телевизия алдындағына футбол, хоккей қағап отырмағыз. Сізді ойнағыз. Бізді ойнаймыз, конечно, футболны басуда шығындығы алғанда. Шығындығы білән. Башқасын ойнаған yok, қай уақыт жоған астында ойнап алдыңыз шында. Анысы да бұлғалай. Соңа көре, қай уақытта да жамаған спорт білән шығыданыңыз. Чүнки татар халқы тек бәңгін айтмаған. Хағакәтті, бәгәкәт деген. Кеттім мен футбол ойнарға. Ауылдағы бір қапқа түбінде күн сайын екі әбей кешкі сериаллар башланғаншы семәнкі кеміріп тұрмыштағы бек важный болған мәселелер турында ғапләшіп отыралар дейді. Алай дегенде әбейлер үшін сериаллардан да керек-берек әйбірлер бар мекен ол? Қараны қапе бедір жамал. Тоқталы мен бетсінен бір айылық шелегіңді алған едім. Мен сеңа аны кері бердім ғыса. Алмадым, бір нәрсені алмадым. Қаралма сен төгілінде мен бетсінен алдым. Кері бердім мен сеңа аны. Шелегіні ме? Жоқ. Безмәдің ме түріне? Қарал безмәді? Әйбәт болған. Ато тағын сұрамақшы едім бет шелегіңді. Тағын сұрамақшы едім. Берейім, тағын 2 ел тұтарайын. Ой, не әтәшім.
Eyvah hayvana. Mana hayvanını karalım. Tokta. Nasıl? Akırma indi akırma. Aybet bular indi. Afiyet görmedim. Ateşinizi görmedim. Görgen bolsam toptatkan bular edim meni. Karala birden bir ateşimi toptattırırım ya karala. Hayvan nislep atını berilip yürüyecek karala. Bilirsizmi? Men sizge ateşinizni alıştıram. Alıştıram ateşinizni. No anlaştırıp kara. Anan şu galdına kır, ana muyundan tavuklar. Eğer de tavuklar принимать eder, пожалуйста, git. Ateş bir şabayı bilmedi. Авылда сабан туйлары гөрләп узып киткәч, иртәнге 6нчы яртыларда башларында булган бөтен тостларны әйтеп бетереп, калган ярты бутылка аракыны эчәргә сәбәп таба алмыйча ике мужик ник тудык дигән фикер белән җырлап утыралар ди. Ала карга Меге шасың Bizning baş düvəsindən Bizning üstün kakayıtsan Bürürmün kukayından Bizning üstün kakayıtsan Bürürmüz kukayından Şarik! Ayda Şarik işin! Öyle! Davay! Aç! Sinir kamerayım! Rahman Şarik! Şarik! Davay! Haykal koyana gerek Şarik ya! Haykal! Eyvah! Adın... Murat, şaşığa gitti senin şaşın. Aldırdım Murat şaşını. Aldırdım. Kırdım da aldırdım. Ooo. Şimdi babşı. Şiverlerim gitmesin babşı. Mut nesi. Rahmet Murat. Yoratsan bir şey. Bir de Rahmet. Bırak beni bak. Yoratmışsın. Rahmet Murat ya. Murat. Evet tamam. Ne habersin bu tarafı? Solak eylem. Ne habersin solak eylem? Evet. Bruderschaft. Bruderfriend. Ja. Evet. Bro, Matt. Senin televizyonun var. Lakalan. Lakalan. Rahat. 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 Tamam gittin mi? Tamam gitti. Bu tamak kafesine kirgen kişi bir türlü kire ikinci türlü çıkar.
jırlasıydık dik sözlerini butadı. Sizge bir jır jırlasıydık dik sözlerini butadı.